Iya, Roma Hita akka nama kahalongin nasida. Jangan mana sida. Sabar di sungai kasihnya, sabar di sungai kasihnya, sabar di sungai di hatiku. Di sini pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan yang sejati dan suci, ku rindu
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Nale minima. Akang odo mangalian. Akang odo mangalian. Bye. Tuna mamerengom mo. Turgaya bihoy mo. Oras talaga. Oras. Sipat na kami. Parjolo bersatabi mahami Tuhan munak kamang inang. Disonjong-jong dohami nuai. Puparan ni panakubak ima di nama kalason. Pasu-pasu parno masari peon. Yanak no paromen nami di bagian tikion. Alani amang inang. Sok kami jong-jong semua membuat tuan di gondang nami. Karena paling tangga kami akamang. Akainang. Orang nama kalason dohami asa anggia tutu pakatik nama ngihut. Yanak no paromen nami anggiat gabe. Jalan rumah tangga na berbahagia to katiki nama ngihut. Tanggabe. Disonjong-jong dohami noaing saluna peparang dupunami panakobat. Ima di nama kalason. Dinang majalo pasu-pasu pardongan sari peon. Ima anak nami do parmen nami siang bagas joron itu hatai. Alani amang asa anggian. Tunjol managabiok sioloi. Situban anak situban di boru to katiki nama ngihut. Aluluhud damang majo to mata di bata na bartua. Ate mama nunga dia dulu go mata di bata nomor 2 asa marmula na uli marmula na denggan asa angia tutung totong kosong pahami amata di bata nomor 2 asa siajur mula-mula mana siajur mula toppa badang madihami kudang mula-mula las padu muda matu kodang sok baik. Lihat panggabian, lihat parhorasan di habis aluhuna kasaha suhuton. Terlumo memang di anak nami do parmen nami di bekas tikyon di nosikok majalo paso-paso pardo masari peoni. Badamang madihami godang lihat-lihati.
di hamuna permusik nami.
nami tomata di batana mertua sanggia bato katiki nama ihut dapat menani 2 jupan di jalahan istubon nyala istubon ni borto katiki nama ihut so nami son hatan situ tu nama dokon asa titi manatino pagolang-golang pangarahot na otik susah dia pe son dari meme nami tu hamuna tu hata mana manggohi pasung-pasuna kami dari torta dia muda dan ulah-ulah nami bari roh nami duk siluk ku pasata bisa sini roh nami dong tu pengantin las di somman ya roh kami manoba-noba mula-ulah nami kami yang baru kali jadi kamu bisa lawan jarang baru jadi soalnya mang permusi nami kami emang kami neng roh kami manoba mula-ulah nami on pas harto silas di roh nami itu lah tu tengah udah tu lah kami on beda bang mana bertu siapa asa buhay ulit siya ni pasatong namin tuwa mula namin so lima daw patuan namin sa kami na kumula ulati mulai sobat kami pintu martam yang maha itu amat dari batana mertua saat dia matok katiki nama ihut asa gawe mana ulah muna sinur akka pahapangan muna asa betul balgasani boy mersikat ana si pasatong mula tuhan akka ulah muna jadi noai ka amang baru dung si ko pamuro marsobat tuhan kami tesonari neng Roma kami songon nalaho mana-bene hamuna akka mang baru nabi karena kumuna dong tapi tinggi sama ya kaleku alas deron nak kamang baru na baru nabi di bagas tikion asa tina homen na multio binatu panuhatan beda mang badi habis tio las pada muna matu hasatan ni Modutung so saja benon nabuhi ta pasatan tokka nama bertuis molo na marhuli pedi rohamono basa matuhata dakau lo marharuan jadi kitik kinanang robo hita labe dumengan pasatong nami di toko-toko kepara kaputa matutu amang par musing kami ilo natutuan saja tu mula satu mula topa bamadi kami mula-mula sepadu mando sobba
mula-mula do sobay asa tung lihat panggabian parhorasan dia anak do di barumay ba magod nang lihat di las di sima kami maramay. Pasal kami debat aja rumah pada bypass pasuna asa tutong bukan nami song nero tua asa bintang menarulis kebun na sumarok dulu berbatu di nomor jalo pasu-pasu pardong asa repe kumbasa matong mata nomor tua di batang tuh rumah anak ris bortorok rumah busa tulah sormatu matutu asa huzur mana pago di tubuh tapian tu dia rumah kalaka tu si mana bota pasau dia matutu asa sahab masulu sahab matu botian nunga saat bata upasatam sila sa rohanami masuk tong mata batu di bata dihamu saat mamohora sorma jana gabi matutu ama parmusi dengan penghata bamba dihami sudur sebadu tu hasahata. Jolo marga gutung, Luis, siani pardo utasoy, dotak tabur nan pelum mulai so. Maduk mulai adalah gitu hatta, lima partikion nama jalo lekot, akalai natu, matak dua nau. Kong, roh apa dore non lekon, doakan dengan ini. Dan napa dokun nahurang mangtusinya, alai. Asa toko cara-cara kamu cari kamu dulu cari tujuan nakalain kurang jadi naik pe madus rohan nami dia mau kalai nami botol nami dok dengan nami madus rohan nami jadi murtung apa hola apa mendapat katain nomrak mandok kami di sini gari tulang gari naik pe dus marohata asal pergi dohani ada rongui bertemu dengan nama alu hidani asal pergi dohani mulai tema tulang meludungan di jaloho tulang godang bulan-bulan godang sebai hari majalah godang nami tulang asaro hari mata kotok kamu naso dia pindah sopan nami tuhan muda tulang las maroh di badan bulan las mana Quran terdimuna mau lihat godang bulan-bulan las baru muramang mana tu sopan-sopan
jadi balia tak sudah inahum alang sirah kepawan susah dia meletuk soni pindah tulang katulang gabut terpatu pahami sosok pada human baradupok kamuna las maruhani badan muna las maruhan totoruhan itu dimuna asa martam yang mahmud amat tadi batana mertua asa hingga atau ketik kina mangihut gawin dan juga nami singur na pinahan nami buyut jagar sani patupan nami baradupok kamu salu na tulang nabi doakan tulang nabi sidopo di mahami tulang Soni manang dono kudu hamu na salu nakalay kudo nakayoro kudo naporokku. Sai pepeng sau madua maham salu asa toko arong mga sari-sari non yang nak menol dari hebat itu jadi semuanya masih orang nalu asa utang itu hamil somong dan tidak nami lima somong nawar meme baru do dari nami alai akalaiku tongko masih bodoh ya itu jono gono diberi nama tulis dibutuh hamul katas mau untuk semua dia pesi pada kaum nama kalian lagu lang nomor hulit tamu tang nomor tulis tuk semua ini lebih nabu terpatu pahamnya pada tikung uli marohamu jalalas marohamu gak itu lah kalian baik damang ma kodang liati laos padu muramang ma kodang maramemei asal meme hami bere nami lo orang nami mari pasok-pasok tu atas dari nami do dari nami kota nami nanti sifat jam umur non lekor do ikut sama ni mah dong nami itu hamna yo pidong tua pengalata di hami bama di hami sedikit laos perum matu asana baik kami asal utama kami baju aman kodak panomon nih
namamu. Marhite gokondo ujo-ujomu. Jadi di aroro namin nakinon tuktak kasto. Marhuti ang kainat kasoribada. Hima boras 1,000, boras sibiretondi. Jalalosima darap kita nami tangyang nami tuamat kadebata. Asagi saat songkata ni na tua-tua na mandok. Asa firmen na pokki bahul-bahul mapatsalongan. Firma tondi muna saluna si raja ni mang buru nami. Lumabima di buru nami do hotel nami. Jomok matong dohot akka pangamuan. Uli somoni biak ka mang buru. Nawi terpasahatan asa titin na tinopama jari manis hasakotan na. So sadia be amang buru boras per tohatama na manggohi dalan dia ka pasu-pasu. So lima raja ni mang buru di hasasa nami pandabotok kamu. Gabi oras. Cianjur mula topak. Asawar mula. Ala raja nami. Gabi. Molungan musik kok di jalan rajai. Mula-mula do sopa-sopai. Kami majoro macalo kotang nami sopan kotang nami raja nami. Gabi. Roh kami marsopa. Gabi. Mula-mula nami. Asa wendamang majo. Gondam mula-mula. Tuna sida badang majo godang sopa-sopai. Asa binanganis di hombing banda tutaka ni tarabunga asa tu sanggar mapori tulungang masa tua asa silur matong na pinahamuna manggabi maakan ani ulamuna horas matok perdalan-dalan mangomoma nang partigan asa dihuta hamu nang mahua tiba dia pedang marmaka asa bago mana na marhalto dolo mana marubian horas mahami hula-hula muna na manjalo marliba ganda ma dihamuna si raja ni amang boru nami namang alian kamang boru alay dok hata ni na tuat pa depak ni namar memi anak depak marang memi boru molituk pe akamang boru anon dinarohami marmeme di boru nami di hotel nami molituk pe non holan tu boru nami di hotel nami nang nilai nami boto nami akamang boru buka sangat nami sudi mahamku debotan dia kanauli jadi sawani ma dia upan nami asanggia lihat par horason lihat panggabian dia tu pamboron nami baik di hari gondang lihat
los padung ma do kontak margani. Gabi. Meme guru nami idok kata na tua-tua asa si titisyo paulong les di rumah so sadia be amat tadi batama na manggohi di salut dia kapas-kapas wala tayo matutuli hamon na hula-hula namin kagalong dinaroh hamon tutul pasato sa dahil mintam yang muna kamata di bata na martua marhite meme na pinasaha muna tu anak nami nagabi hila muna dohot baru muna nagabi paruman nami di bagasat tikyo sangnya batu tu manu pamamasuk amat tadi batana mertua asangnya manapok na nilulua jumpa na jalakan to katiki na mangihut asa dorong nami masol hata di situ tua asa bagot na marhaton dulung anggon na maruyan oras maamu hula-hula nami na pasahaton oras manang hami tong baru muna di namat jalo pol natio huta parapa mana gabi para tapa baik mari hami si tio los padomu matua sahatan dihamuna kay bato nami kalubat turuan iba tutudi na magkalas dunia sekop majalo paso-paso panungan saripeon ima baru muna nagabi parumen nami anak nabi nagabi hilamuna sarani raja nami ison alun hubat upahami tudutul di si panganon maradupuk kamuna sitok kamangguna martoy sa raja nami pades marang anggon na maghulit
Odo benabu terpatu pahami nama raduk kamuna sirajani hula nami las marohani barang muna totong malas rohani tadi muna asal orang nami masongan hatan situ itu ya asal pagot do nama foto dulu do angko nama rubian horas pahami nama sahaton horas nama hula nami nama jalo sido boti pahami gabi seke jalan orang tidak mengarani paniaran sada 2 tolu 4 5 orang pitu walu rose di paniaran di utagalu walu hamulation tua do pani debata dina toktong mangalehon gogo do tai pasot dita di partikianon di iboto nami lain nami nama jalo pamasum konsum perbagason nakani disodohain bapamu si matuamu amang hela nak songoni mandi na boru nami si batuan ni boru nami nang dihabuna maramaragi secara husma dihabuna 2 las rohanami marolomolom tot dinami dina manjalo pamasumus perbagas kemudian sadarion dilas ni rohanami rodohami hula-hulamu pasahaton dekke si modurudur asa mangdurun hagabiun maun asa ngabon di tonga-tonga di keluargamu dekke sahat maun sahabatan yang nami tu paunya mata nomor tua di bata deke porgisma biur salong muna tu paunya mata nomor tua di bata sonon pede ke ubana upatu pahami dina boru nami iboto nami lain nami adung hata dina tua-tua asasi titi masih opa udung les di rumah ojo sadia deke ubana upatu pahami segudang manang pinasuna sudah boti hami gabe jala oras tak jalan Kupasatami tu ulah nami raja pandian. Bere nami, si Mega, dohot si Suderman lagi nggak bere, si Ombik, ibas tikjon, lu kemacalo, pasu-pasu baru baca ribet kamu sampai turun itu fakta bang kita nabosunai. Sok kami tulangmu, ropa satu deke namok deke horas, asal lihat majuran darion, rasamu di berdalanan. Jalan tu sehat namun beragam pertulun murah. Asal lihat cuma naiknya tua-tua. Acil cakarol bukti sekaripang. Ini cakarol mengangkat itu murah menimbung. Asal dapat dia musada di roha. Soal ini benendek kita bersatu tulangmu ada mega. Orang menari tahu ada bere ade. Kalau rambal karo tu sebelum kabla dari bala anak sida ade. Boleh ade mah. Jalan. Soalnya di hula-hula nami tulang nami gultung pertikiran apa satami kamu tulang Balik ke semua dekat itu sini legal dok sini dulu dok ikesa yang dia ngerti dulu tadi tuh saat masih dulu tadi tidak tuh karena waktu tidak yang sudah selanjutnya terlalu bilang dua naik kunang dong yang dia tidak dan bagi kamu yang dari ada kamu jadi bisa menentukan ke nomor satu yang kami as barunya boros mau jam 1:05. Oke. Kamu juga lihat kamu tuh lihat apa dulu plastik. Plastik bagi jam bernama hamiate. Kalau do plastik dah le. Kamu sesali plastik odolanna do piring tuh hami. Piring apa 30? Apa 30 dah? Allah lau membagi jam bernama hami. Jadi elakku di sini mah dihamuna raja di rumah tubuh nami raja ni ali raja ni mamboru terlun amu saluhuna si raja ni hula-hula nami tuk soni tak raja nami itu pani idahalas do ju na saudara do ai sitio-tio na boy terpatu pahami di bagasa sadari nak raja nami palias pa anggo na martoy sitok ka manggo na marhulit ido penaboy terpatu pahami ak raja nami asa dohon nami masawan hata di situ atua naman dokon asa titim mana tinopa gorang-gorang pangarahuna otik susare pisi pangaran dapat terpatu pahami di bagasa tikko nak raja nami tuhat tama anggo na manggohi pasapasuna jadi soalnya mah dihita saluhuna dihata undangan nami molutuk pendon tu panganan mardana nak kadeke nabi doan di hula-hula ta las maro hatta dihita saluhuna piringnya molutuk te ade Naikino, naikino. No.
Ada berpilih di kami. Betenon di jalan di laporan lagi si sama si belas si kalah. Buat kamu sosani ya keto. Lai kalah dia waktu 20 tahun. Betenon di jalan di laporan lagi kalau bangga sebagai lama. Orang tapi asal pakai ini banget sangat. Mahamon nusa kabisaran kalur masen hasudutan. Jadi soalnya mah dia. Oke. Dihamu par musik nami. Asa hujalo hami haroni akan lakoroni hami di hami. Oh. See
dua na dua. Dan kamu jo itu sani dua tanam mai. Anak betul-betul nak kena sama anak sibu berlat percaparan. Tengah matur itu dah.